Sagudahin nga ti surat ni Pepito, Dear Cousin. Iti dayo nga gundawa, inti nga ro din na mangigan nga may basa ken may drama. Dati pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Pepito, iti Vintar, Ilocos Norte. Ket kastoy man ti linaon ti surat ni Pepito. Dear Cousin Yong, sipud idi baruak na igamera konti bisyo asugal, baraha, palot, sabong, minutupada, huweteng, uremadyong amukpay. Kenda dumapay a klase ti sugal, ket gapu iti dahi nga bisyo, Kasinyong, iso tinagbalin, weno nang ted kanyak, iti parikot iti biyag. Nga iti kanuman ket saan kun tupulos a malipatan. Kasiman nga irugik, ti pakasarita ag Kasinyong, idi tanabiit kami pa nga agasawa, kiniminyang nga asawa. Kursunada kapustahan di dari sayin na. Ipustak sa amin na ito inted ni bakit ko nga iyalak ti bagas. Ure talo weno lima nga sakon ton ti katangit nga bagas no may gasatak. Nadakdak lena dari sayin ni. Oh, napimpintas dakder na. Sakit. Binabait a kalaban na. Ay, sigurado mga ato ita dari sayin. Ipustak amin hindi ti kwartak. Deta. Sige, Deta, meron, dari sa akin, meron. Hello, may ni MD Orpilia. Yan, madyang amate nakatune inen. Nagbuisit. Nakamalmalas di pinustak nga dari sayan, parang Jack. Namindua lang ang dinarup ti kalaban na, naudatan na nadagos. Talaga nga kasta. Agabrot kanton maminsan na, parang Pepito. Uwi na nga mawanin di gatang ko ti bagas pare. Kating ka umutangin na kininanang mo, kasi dati nga aramidem. Tapno adamad layawid mo nga lutuin ni baget mo. Hay, win gaya man niya. Agtarusak nga ro din ti balay dananang kat umutang pala tinayon ti kanin mi. Delikado no awan ti isaang ni bakit ko. Kanya. Umutang ka man ng tibagas, Pepito. Uwin na nang. Awan nga minisangit ani bakit. Kasi mo di apo ko yun o, manglangan na mangan. Ay, lading itag barog. Ang imawan ti maipautang ko king kaita. Aniya? Inkala bumiro ganti sa bali nga pangutangam. Eksakto la dati isaan ko nga nabati nga bagas me. Awan nga ro ti amukon nga pagutangan na nang. Aniya? Akit nung nakalalaing ka nga sumapol ti pagutangam no sugal ti gapuna. Sa ita. Kunam nga awan na mo nga pangutangam ti iti ka ninyo. Nanang, awan ti mauray mo nga itad ko baraw. Iso nga pumanaw kan, agawid kan. Kablawak man pa iti na baga nagbibuya ni Mami Matda Yolanda Kalumpit.
Tita Sita Delia Macho Garcia, ni Bess Evie Cloud, kasama 10. Once again, happy birthday, Mami Esmin Lakar. Hello pa kay ni Myla Singpet, ni Cousin Louie and Camille Buen. Yamadeng ti panakasalaw ko keng kaitay ti dalan paring Django. Awang ko mati paglugan nag-aagawitin taong pulos na bati nga kwarta kapag pletek. Yaman na ka. Ay, awan tiyan yaman na pare. Ala, sige nga pare, thank you. Thank you. Nya nga tati bagak tataya. Aguri ka. Neta ni bakit ko ni? Nahila ka eh. Bakit? Pinawan mo ti bagas nga hindi sa agji tricycle nga nang itulod keng katiti balay. Apay di ka nakagatang? Saan nga rod bakit? Taapay. Ipakaklatan nga nahulda pa kweno. Anya ka ta? Nagregreg ko ti kwarta. Naigatang ko kunaklatan. Kit api nga di ka sumungbat. Api nga di ka nakagatang ti bagas, Pipito. Kit mabisinin di anak ta. Urayik ti pinagatang ko king kangalutwik. Bakit? Apay, anya? Jak nakagatang gabuta. Taan niya. Nahulda pa. Anya? Nahuldap ka unang? Ay, uwan bakit? Nahulda pa. Katiyamanik at sa anak nga pinatay dati nang hold up kanya. Saan na bali? Saan na bali nga agbisinta yun? Bakit? Basta tinapateg sa anak nga sinaktan ti disjaskin at ang hold upper. Aniya? Anya nga rin tilutok ita, Pepito. Hello pa ni June Pagdilaw, kablawan na med iti Parek Boys, iti Badjo Pinili, ni Idadaulwan ni Tattaaw na. Hello pa ni Sterling Naval, ni Wengski Desagon, kaya ni Ate Helen Domingo Lobendino, happy watching. Talaga nga mabisinak o na yun, tatang. Ala, sige, agawaan nga rin ti mga nitililing balanggoy ken kamutig barap. Minyang, bakit? Ape nga makasangit ka nga mangkit-kita iti anak ta nga mangmangan. Gaputa siya na kami ken kuha na lakay. Gaputi nalaos nga bisin na ket ananusan nalatan tilineng ta nga kamutig ken balanggoy nga ipauneg. Bakit? Kas na sana ka mamati ti palawag mo nga na hold up ka lakay. Anya? Kas naawan mo ti hold upper dito'y away. No iti syudad nga ta angin ure mo dito'y lugar tayo ure jalawag. O ti madamdamag ko nga mahol-hold up. Akyat bahay adda. Kaslaawan mo ti hold upper dito'y. Isa mo check mamati. Agsagana ka. Ha? Ano mapaniknik ang kapudno ti atap ko. Kakaasi kakit di kanyak, Pepito. Anya di kahit mo kasaon. Basta, agsagana ka no mapaniknik ang kapudno ti atap ko. Hello pa kini Dexter Garcia. Kablawan namin ni Bakit na ni Jaja Valiente. Ni Kasin Celianos, Bong Castañeda Dar. Happy watching kada kayo.
napanan nga tanimin niya nga niya. Itay pa yung urayat nga di mo't la sumang peten. Salud-sude ko maging kuwanan na dapela na batbati nga kwarta na nga mapaling ko mga pagpuunan ko ma. Nabaring makabrutak. Ay, day tagay min. Pepito! Ay, bakit? Ayop ka! Apay ninyang, bakit? Kung nagtupay nga pag no ti atap ko, ayop ka! Anay ko! Ari ko! Katapi nga agtungpa ka, bakit? Anyad basol ko! Dakal ti basol mo kanyak! Tasaan ka mga pudno nga na-hold up ka! No dikit imposta mi ti palutan jay pagigatan ko kumakin kay ti bagas. Ayop ka. Anay ko. Apo. Aray ko bakit? Aray ko. Anyakit latawan na konsensya mon Pepito. Apo. Pinakan mo diya anak tayo ti kamutik kin balengkoy. Tatigatang mo kumay ti bagas sa kanin tayo kit insugal mo. Ayop ka. Anay ko. Aray ko. Tana pinamitlom, kurang pa'y data. Pagkawanin nagbakit. Sana pala, makaabrot ak tumadlaeng. Makaabrot? Ayip ka na, agbalbaliw ka kuman, Pepito. Nailumlum tayo pa initi utang gapot kinasugador mo. Ay, uwan bakit? Agbalbaliw ka kuman sakbay nga mahal-mala daw ti amin. Kasyan na kami kumanga agina, kasyam kumati anak ta. Ay, uwan bakit? Agbalbaliw akon. Jack maawatan ti bagi kasin yung tano makakita ak iti galyera wenos topada makakita ak iti manok nga pampalot kasla agbubudo ti dapan ko ket pamrayak tumeten ti agturong iti galyera ket no awan ti sabong wenno topada no makakita ak iti minatayan makakita ti baraha, agbubudumet na iti dakulap ko. Kat dita nga bumiro kakton ti kasugal ko. Pasaray siyak pa'y ti mangibang ka. Kinukas na nga umaymet agpataya ti kubrador, ti huweteng. Di tanto manen nga mangiremedyo ak iti itayak. Kaya di may sangal daw. Hey, 322, tinimor yung numero. Anya pare? 322, pare. Paunahin. Napuruno akmanin. 422 tayak. Ay, bisit. Tinasayat kit tumaya akmanin. Alaga ak dita, tayak man dita alaga ko na. Baka kit durmuar. At tanurumuar. Matumbukak, akit na makaabrutak ang problema, awang mo ti itayakon. Ni tutoy mo data, ti anak ko. Ni, daigim na nga kwarta. Ay, totoy, barok, mga timan. Ay, apay, papa, apay, daigim mo kwarta, barok. Uri ko nga ro dati aglako ti ice cream nga agsubli, papa. Ha? Ice cream? Uwin, papa. Limabas itayin yung naladawa kami niya nakadawat ti kwarta kini mama. Inte di mama data 50 barok. Uwin, papa. Guri ka nga ron. Baka saan nga agsubli dati aglakot ice creaman? Ha? Saman papa, agsubli no ko ang agsubli. Awan nga ti problema, baka no ito nagsubli na ibus tila kunan. Nasasayat barok, amot ti deta ka 50 ta, siyak ti mapanan, danunig na tiglako ti ice cream. Papa, inaklatan, kamatik na tiglako ti ice cream ta, inkaigatangan. Ay, sige man papa. At ti kwartak papa. Ay, sige barok, aguri ka da. Kamatig na tiglakot ice cream. Taing kaigatangan. Uwin, papa. At tani tayak ti weteng. No mga abak ti 50 pesos, 2 limit dati, no matumbo ka. Nakurang ka 30 mil dati Igatang kuntot ado nga ice cream ti barok. Ala, baring narumor nga ro dati, numero ka nga alaga. Ay, pare ka po. Agtayak man.
Agpakamakamagman! Pare, dual limit lang! Shoutout kay ni Kelvin Valiente, iti Pipias Bakara, aga po kay ni Dexter Garcia. Hello pa kini JR Coloma, pa-shoutout man ken J Balasang ko nga madama ti buya na ni Avril Coloma. Happy watching. Lorceli Timbresa, happy watching pa ka. Rosel Pader, Relin Agkawili, and May Anvidad, happy watching. Hello pa kini Marilu G Toribio, iti Saudi Arabia. And ni Tita Salvacion Macho Ventura, awanen tay ice cream kunana. Ay, tutoy barok. Papa. Awan ginatang mo, Papa. Pasensya kang taawan ti ice cream nga nagatang ko. Taapay mit, Papa. Ibagaklatan nga na ibus. Api nga di ka nakagatang, Papa. Ay, kwa barok, naibus nga minintila ko ng ice cream. Ay, kasta ka di, Papa? Tengarod kwarta kon, Papa. Ay, kuwa barok. Naregret ko nga rod itay, agawidak. Anya? Saan nga mamati kada kayo, Papa? Saan nga mamati nga naregret yun ti kwartak? Ni ay nagluko ko nga ubingan. Kutapi ko mga di ka mamati. Agswitswiti ka ko mga rod. Ibagak to kininaan, Mama. Ibagak to nalayo ti kwartak. Ipulong ka ito, Papa. Ipulong ka to. Ay, saan na barok? Naregret ko kunak, mate. Bayam tayo nakman ng sapulan. Basta saan mong ipulpulong kin na mamang mo, wan. Ipulong ka, Papa. Ay, saan na barok? Gara ka, inaksapulan. Saan mong ipulpulong kin ni mamang mo? Hello, pa kinikasin Freda Sabado Reyes. Hola. Buenos dias. Kasapay kini Russell James Arizabal. Kasta unay ti buteng ko iti nga nagawid namnamaek nga ungtan nakmanen ti asawak ta sigurado nga impulong ni Totoy kini mama na tinapasamak nga pinukaw ko dati 50 pesos nga igatag na kumay ti ice cream. Ngayon tortured ko tinagawid kasi inyong ipatangkin ko, tirason ko nga napukaw ko. Pepito! Ay, bakit? Naging palam ti kwarta ti anak ta nga iyalan ako ba iti ice cream? Ay, tiloko na ito yung ubingin talaga nga impulong na. Ay, kulakmat nga naregreg ko bakit? Ulbod! Aray ko! Ay, hayop kami niya. Marmarwam kamat launan nga mangmong tungtong pa kanyak. Gabot kinawan na konsensyam. Nakaululbod ka. Kulam nga naregreg mo si paigatang ti anak mo nga iti ice cream. Idinto ta nga imbaga kanyak ni Litang nga. Intayam ka na iti weteng. Nakita na nga nagtaya ka iti weteng. Ha? Ay, kwa. Di katawan na konsensyam, Pepito. Nagpagatang king ka dyan anak mo ti kanin na nga ice cream nga napan mo kit dinintay ati weteng. Ayop ka. Ay bakit? Saan ka nga agungit Tanong mga bag kumadya tayo kit igatang kot ado nga ice cream dyan anak ta. Ay dinaragragsak ti anak ta. Agrason ka ba laing? Anay ko. Deto't magangganap mo ulbod. Sugador. Hello, bagay ni Christy Sawit, ni Delia Mariano Gorgonyo nga naladaw. Yan, kamakamong kasin. Hello, bagay ni Rosemary Gawiran Jacinto, Judivina Martinez. Ken, nakay amin nga madamag bibuya.
Kawan kit din nga bain mo, Pepito. Tapingan ako na yung tikas na nanang. Nadamag ko dyan naramid mo, iti anak mo, iti apu ko. Iti anya. Saan ka naging kukunapay? Jay pa nagpagatang nakin ka di ice cream. Agim napan mo yung tayo jay kwarta na iti weteng. Ay, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Awan bumaknang iti sugal, tandaan am dayta. Awan ti maitid na nga nasaya at dayta nga bisyom. Dadailin na laing ti biyag mo, iramraman po pa, dagiti aginam. Santak man nga sermunan, nanang. Ay, anak ko, amok ter aramidik, nanang. Isungadyak ka sa pulan, dagiti pamagbagayo. Ay, makamuka ti biyag mo. Agbabawi kanto ka maudyanan na, Pepito. Anyan ko lang pare. Natay ni Manong Fausto. Wey, ket no nagpiksa ti sugal di Rabi eh. Ay, umayk to nga magisugal. Nabiksa ti laki na yun Kawun Agad nga pagpunan pare. Alis to lang yung remedyo pare. Ay sige, umay ka to nga to Rabi eh. Sigurado na pipiksa to Rabi. Lalo ka sa Sabado ita. Panagsusweldo. Ay, una pare. Umayk to, kinuray sakto ti bangkan. Kaya apay, ato ti kwartam kaya. Awan pa ita Ang imadanto numalang. Pangalamor di pagpunam. Ilakog na ti panakiling nga urbo na bakak pare. Aniya? Uy. Manot pangilakwam. Kaya doon sikat gumata nga pare uri nalaklakalatan. Manugaraw, kitag sabsabulak ti tarakan na baka, ipatarakan ko. Uri 15,000 latan no sikat gumatang pare. 15,000? Dati panakiling nga urbo na baka pare. Uy. Sigurado ka? Uwin pare, napiyarda pagpunak. Dakdakkel ti kasukat na dayta. Ay, sige pare, shoot. Gatangik tigin si Mil ti urbo na bakam. Tapdo na danto pagpunak minto Rabi eh. Uwin pare, sige, umay kontor ti baka. Sige pare, sagalam to ti 15,000 karon. Pagpunak to Rabi eh. Uwin pare, yung problema. Basta may kanto Sige pare. Makaabrutak na ito eh. Gapot kinagatel ko nga agsugal kasinyong. Inlakok nga rod ti panakilen nga urbo na ba kami. Nga saan nga ammo ti asawak. Kati din ta madanunan ti Rabii, naglibas sa kiti balay mi. Ket nagturong ako ni tinagminatay nga ayan dagiti padak nga sugador. Ket dita nga imbangkak. Kasti ko nagitay. Imbangkak. Dati 15,000. Nga mapauna yan nga kinamalas na kasinyong ta saan unay nga nagbayag ti panagtugaw ko, saan unay nga nagbayag ti kwarta ket naabak amin. Nagawidak nga ro iti balay mi, ang embigat idin. Takakaasyak idi remedyo nga umutang kumay ti pagpunak manin nga maumit ti mayat nga mang pautang kanya ko. Nagbubuya ka digiti amadama pa lagsusugal iti gururek ti baratok awamot nang tagkayak ti baratok. Medyo aglawag idin ta sumang petak. Ayop ka! Talagang agsabsabra ka unay Pepito. Apay malang ayop ka! Aray ko! Ayop ka! Ay ko saan nagkakarabutan Ayop ka! Sumarding ka! Sumubra ka matan ninyang! Tinungpanak! Dito ti magangganap bulo ko ka! Gapoy ti panang karkaramot mo kanyak sumubra ka ninyang!
Kasangsangpit ko, awang piturturog ko. Ayop ka, Pepito. Ito nga naramid mo kitag sinatan. Aniya, minyang, sugal mo man identitartarak na kababoy. Sa kalpasan na jay manen urbo na baka tayo tinlakom ngayon sugal. Sana pa'y latinong pa, minyang. Agsubsubra ka unayin, Pepito. Isang nga saya at laingan nga agsinat ha. Isang ka diya bakit? Pag naasim ti di nakisina, pasensya kan, nabigla aglaing iso na tong paka. Sorry, ba't anak, di nagsakitin. Ay, di nakisinsina, bakit kasapulang ka? Ikari kag balbaliw ako, naminadaming bagadaitan. Di ba ka di amo? Nga napunuan ako, Pepito. Sinsintiring ka. Awang payenti panawen mo kada kami nga aginam, gapo kada ita kinasugador mo. Nabaybayan nagpayin nga asawam. Mano kami nga makaida nga nasayad. Takanayon kami tlatay di sugalan. Basensya kan, bakit? Basensya kan. Sorry, jak dulitin bakit? Jak dulitin ko namanin. Agsinatan na umaking kan. Di mo maititipagragsa ka kon. Gabo ka na kinasugador mo. Ay, bakit? Bakit mga asim, di nag-isina? Agbalbaliwa ka talagan. Agsinatan, Pepito! Nanang, pang-asyo tayong kay man kasarita kin ay aywen ni Minyang. Tapay nga, Meng. Anya man ang tinay nagapaan niya. Sala nga apa, nanang. Makisina ka noon. Anya? Uwan, nanang. Ay, loko. Siguro agad na uman iti kinasugador mo, Pepito. Kasta nga rod, nanang. Kagbalbaliw ka nga mininabaraw. Nagkariyak mo tingin ko na nga agbalbaliw ako, nanang. Ang dinakmat patpat siyan. Nagtampong madlat na. Ibilit na madlat ang agsina kami. Alabay am nga ron tayo nakasarita anak kong. Kaasim iti apukok. Di di anak yun ti maapektaran wag sina kayo. Alaman nga ron nanang, please. Alaman nanang. Anak ko, Minyang. Anin nanang nakadesisyon na kon. Anya? Talaga nga isina kun ti anak yo. Ay, panunutim ko mga nalaing ti desisyon mo abalasan ko. Nitutoy nga anak yo, ti apukok ti maapektaran wag sina kay nga agasawa. Nauma ako ni tararamiden ti anak yo, nanang. Adada nga agsagaba ti anak ko iti amana nga sugador. Kaslamit laing awan ti asawag. Adamitin nga asawa ng ti baraha, ti manok, ti sugal. Bakit? Ala, kasarita, papakaasi ka. Winanang, bakit pag-asim saan katalawan ni ti anak ta? Agbalbaliw akong kunak mo. Promise, bakit? Ija kong ti sugal. Jak agbiag no agsinata, bakit? Amom mo ta si katibiyag ko. Agpaisot ako nam. Ibagta amom, Pepito. Anya, agpaisot ako nam nga siyak tibiyag mo. Tabali siyak tibang bibiyag kengkan, gabot kinasugador mo. Ngim naman nuga kon. Nauma ako namang palpalamot kengka. May ramraman akpa nga masingir ka dagiti nakadadong utang mo. Bakit? Agsinatan ko na. Awan ti marabit kun baraw nanang tulungan na. Saan nga siya desisyon ka dayta?
Kung nagtumad nga mingking ka, ide. Ay, nanang, saan nga ungtanin na? Minyang, agsinatan ko na, tumalaw ka. No saan ka maigawid, bakit? Agpakamatayak ka, Rod. Anya ko ng barak. Agpakamatayak, nanang. No jak maigawid ni Minyang nga mangisina kanyak. Anya? Paunay ka, siyak pekidit mang tong pakinggan. Apay mo't nanang. Tilada nga mapampanunod ma. Saan ka nga, saan mo nga kitilin ti biyag mo No, di tala maigawid ti asamang mapumanaw. Wala nga mawan ser-serbit biyag kun nanang no panawan dagdagidaginak. Kit, itam lang nga maimiris teta, luko. Ngay balasan ko, pag naasin ikam kumatigundaway ti asawam nga agbalbalew. Agpakamatayag laing no panawan agpakamatayag agpaisaw. Minyang anak ko, Minyang pangaasim ko ma. Di ka ituloy ti gandat mo nga mangisina iti anak ko. Ipagpagapom ko ma iti anak yo, iti apu ko. Amangan na ipay-pension pepito ti panagpakamatay na. Kaya't mo ka di nga maawanan iti ama ti anak mo. Minyang bakit? Didak panawan pangaasim. Talaga kay kahit kung ti matay no mapukaw kay nga ginay ti biyag ko. Ikarik bakit agbalbaliw ako? Bakit? Agparintuming bakit? Anak ko. Pagkawanin mo ti anak ko. Maudi nga gundaway. Tano arami din na pailaeng. Bye-bye ang tantod nga agpakamatay. Saan kong tulitinin? Bakit? Saan to? Anak ko. Minyang. Sige nanang. Sige nga Rod. Pipito. Saan ka nga isina? Ngim tandaan am ti ka rin agbalbaliw kan. Tin maudi ka gundawin mo detoy. Nudyak lang yung pagpagabuhay ti anak ta. Talaga nga isina kan. Saan ko magbaliwin ti panunod ko? Win Minyang. Talaga nga tong palik ti karik. Agbalbaliw akon. Agyamanak no nalawlawagan matlaing ti panunot mo. Agyamanak na dinak matlaing sina bakit? Agyamanak bakit? Gaday di nga gundaway ka, nga naamiris ko nga nalaing kasin yung tibiddot ko, tidakkilabiddot ko. Ejay ko nga naamiris, tidakkel nga nagkurangak, iti aginak, iti pamilya. Ejay ko nga naamiris, ti kinapateg, ti asawak, ken ti kakaisuna nga anak mi. Tapanunutek pailaing nga mapukaw day ti biyag ko, ket, jak kabailan, kasla jak agbiag. Nakaiket ko laing ti matay. Ngem ti mapukaw ko iday ti biyag ko. Nakasladay ta tinangriing iti panunot ko. Kasladay ta tinangriing iti riknak. Nang lawlawag weno nang silaw iti panunot ko. Tapno maming pinsan. Nga ikatekon, idjakon, ti bisyo nga sugal. Gaboy iti panangisarden ko ti sugal. Ad-adda nga gimmanar. Dete negosyo ti asawak gimagetakmet iti panagtrabaho nagtinulong kami nga agasawa nga nagtrabaho nagsapol nangisakad ti panagbiag mi nga pamilya ket ditoy nga adu ti nakadlaw ti alisto nga panagnamay ti biag mi agingga nga nakaurnong kami iti pangrugyan mi para iti panakipatakder ti bukod mi abalay. Forman. Ay. Pipito. Ay pa mo hindi kiti taong to umikay merienda. Ay wala. Lakay. Naisagana digiti merienda digiti agububrahan. Ay, sayat no kasta bakit?
kasla sa anak pala mamati nga makaipatakder tayo, dakkel nga balay tayo. Ken dandanin malpas, lakay. Wen nga rod, bakit? Makitam, mangrugin nga rumang ay tibiyag tayo, sipod tinalikodam ti sugal. Wen nga rod, awanin ti baybayadam nga utang mo. Ken makuurnong tan. Ken dakkel pa yun ti mararami na balay tayo. Wen nga rod, bakit? ni parang Jack sa data. Parang Jack, kumusta? Oh, pare. Ay. Nay, dandanin mo't malpas dati papatakder mo nga balayan, pare. Wen nga rod, pare. Kaasi na po Diyos. Barahan sa mo dati igaman, pare. Ay, Jack. Ay, mare. Di mo kunain nga umay mo sulisugan ti asawak na agsugal. Ay, saan mo't, mare? Uri mo't kiti sulisugan nak, bakit? Parang Jack. Jack kaya tintag sugal, kas nadamag mo. Insarden kon ti bisyo ka sugal. Iso nga uri sikat, ijam ko mamaten. Isarding mo kumamitig sugalin, pare. Ken, di mo ipagpakita kanyak tabaraha. Paunay kan, pare, Pepito. Allergic mo sa mamaten ti baraha, pare. Talaga, pare. Iso nga ibeling mo daytan. Irubo na kalaing data, pare. Isarding mo tig sugal. Ay, saan, pare? Pinagatang ni Manang Suning dito, itanatay ti kasinsin na. Inagipanje balay da. No, di mo kaya ti puminggit ti baraha. Saan da kamot nga pilpilitin, pare? Sige, dita kayo, pare. Agyamanak ti panagbalbali mo, lakay. Agyamanak mo, Kengka, bakit? Gaputa, sikatin ang silaw ti panunot ko. Gaputa pud notis ang kay bagayo kininanang idi. Ngawan bumak nang iti sugal. Ngay rubo na kalaing. Kinagyaman na kiti Diyos na nalawlawagan metlaing ti panunot ko. Bakit? Kat saan lang nga dahi talakay. O, di mo madlaw. Sipo di din sardeng mo ti sugal. Kanayon nga da oras mo kanyakon. Kanayon nga, ada oras na naglin na ilo. Nagpapasitirag sa kitirabi. Uwin nga rod, bakit? Katne, adan to adingen ni Totoy. Kat gaputa nalawlawagan ti panunot mon. O, awan ti utang mon, awan ti utang tan. O, naawan ti stress mon. Iso nga, nadlaw ko nga rin mugsuka. Pepito, lakay. Ure mat sika, bakit? Gaputa awan ti bisyo kon kat. Kanayon kamutin nga nasaranta, naganaygay. Awan, saan kang mas stresen? Gaputa saan na kang stresen? Nga, tunggal dumteng ti rabi ikat. Agpadpadata nga narugso, bakit? Saan ka di? Ay, kat panalakay. Kat namnamaim ngayon to rabi agsibug kan tumanin. Thank you, lakay, ti panagbalbaliw mo. Ay, agyaman akmat, bakit? Sige, ito no rabi agsibugak tumanin. Ipasdek ko ti agsibug, bakit? Wen kasin yung nasarunuan ti anak mi, weno nagadi ni Totoy sipud idita insardeng kon ti bisyo asugal. Gabuta sa anak ko na mapan makisugsugal. Gabuta awanen ti paka-estresan ti asawak. Adon ti oras mi aglin na ilo iti rabii. Rason no apay nga nagsikog nga dagos ni Minyang. Nga halos rin na biimet nga si Bugak. Deti bini nga in mulak iti kaunggan ni Minyang. Karabian na kaday dingal daw. Kaskas di nga narugso kami ngagpadpada. Ngam gabuta medyo dakkelen ti tiyan ni Minyang. Kayat nati akin rabaw tunggal agpapas kami ti ragsak. Ngam sakbay nga tugawan nak.
sakbay nga kabalyuen na. Romansak nga umuna. Magusto ak launay nga mas ita nga masikog ka. Bakit minyang? Apay met, Pepito. Una ta dumagtakal ti barukong mo. Nagmaya ti sukog na. Kasla tabungaw, lati nagbukal na tabungaw. Uwi na tadandan ni ako naganak, manubulan laengen. Gagangay laeng ti babae nga masikog. Dumakil ti barukong na. O, magustuhak, bakit? Tugawang ka nga rutin, Pipito. Tapno no masibuganin. Dito yung bini nga naimulay ti kaunggak. Ay, uwi na bakit? Itatay pala nga nakaingingar na ti armas ko. May ka nga rutin. Agida akon. Agdata akon tatugawan na kon. Bakit? Panagkulak ka sinyong kasla sabsabali ti ganas na tunggal agpapas kami kay ni Minyang bayat nga masikog isuna. Sabsabali ti bara ti kaunggan na tunggal agmaymaysan dagiti bagimi. Nainayad laeng ti panagkabaliw na kanya. Kamak mi ngamin baka madi, baka maakapektar ka na ti ubing kung no paspasan na, pigsaan na. Ang maganasak matlat takasin. Oh my God. Karagbadpada kami nga maitayo kiti langit. Kalpasan ti panagpapas mi ti ragsak. Das taunay ti ragsak mi nga agasawa. Noore man pa'y kidi inaldaw rinabii iti panagsibug ko. Okay lang kada kami, okay lang kenkwana. Ngem inton dumteng iti may kawalo a bulan, medyo aglaylo kamin. Ididimteng ti may kasya mabulan in sardeng min. Agingga nga nagpasngay ni Minyang iti may kaduang anak mi. Kaskas di nga saan kon nga sinublyanan ti bisyo asugal. Aging ti makadakes ka sinyong kalpasan laeng iti 16 days kalpasan nga nagpasngay. Sipod nagpasngay. Adamanen na pasamak kada kami. Nga kaday di nga panagpapasmi ket medyo agdardara pay laeng. Angim gaputa mailiw kami. Gaputa kaililiw milaunay, gaputa medyo nabayagen, nasurok makabulanen nga saan kami nga nagpapas. Adamanen na pasamak. Ket dayta nga napasamak kalpasan laeng iti 16 days sipud nagpasngay ay nagbunga manen kasi. Iso nga dyan may kadwa ken may katlo nga anak mi kaniya Minyang agkatawenanda. Nayanak dati may kadwa nga anak mi iti January. Nayanak met iti November tay may katlo. Nga kunak itinakim ko gusto siguro na tatalo. Umanay tatalon. Ada duwa nga lalaki, mes a babae. Agim ti makadakes ka sinyong si marunong atawen nagsikog manen ni Minyang. Takaskas di madlatta ti kinarog suming agpapas tunggal rabii. Kadi di dagpas ngayen ni Minyang iti may kapat nga anak mi insing-asing ko kenkwana nga agpalaygiten. Ay, diya kayo tagpalaygit lakay. Ha? Apik, upat ti anak tan bakit? Gusto na ta upatin
Hmm, awan ti limit ti anak. Awan ti limit no mano ti anak ti maysa nga tao, maysa nga agasawa. Tandaanan deta Pipito. Anya ti kahit mong asawen. Hanggat kabailan ta, hanggat kaya ta nga biyagen, ket man ano kuma, no manayunan pa iti anak ta. Aniya? Angim, ket awan mo ti problema ta. Napintas mo ti pagsapulan ta nga dua. O, adda pa yin may nga yayang, kadkadwa ta nga, katulungak nga agaywan kadigiti ubing. O, ket kabailan ta, uri dua nga yaya. Ta napintas mo naganar mo ti negosyo, napintas mo ti trabaho. Uwin angem, kasano nga rudan ti, kaya tayo talakay. O, gapo ta prinsipyo namin lakay ket, ti prinsipyo kamin ket, noong man agsikugak, impain ni Apo Diyos. Hanya, regalo ni Apo Diyos kadata. Iso nga, api nga tanggihan ta, ti regalo. Api nga tanggihan ta, ti grasya. Ti kayat mo asawen, itultuloy talata. Nga uri agsikug ka nga, agsikug, kit okay lang kaya ka. Okay lang kanyak lakay. Akit no marik na tanton nga, di tanton, marigatan tanton, di takayan. O, ijay tatong isardengen. Agpalaygate kanton. Ay saan, siya kaya ti agpalaygate. Gaputa, mamatiak, nga saan dapat, awan dapat ti gargarawen ti tao iti bagina. Ang uwi nangim, saan nagkapilitan Pipito? Basta ti kunak, no marik na tanton nga dita kaya, isardeng tanton ti aganak. Mano ka di ti kayat mo bakit nga anak? Diyak maibaga dayta. Siguro, uray siyam lang. Siyam? Ketwen. Gaputa nakagasgasat ta. Nakagasgasat ta iti biyag. Nagasat ta iti pagsapulan ta. Nagasatak na nagbalbaliw kan. Nagasat ta tagpadpada ta nga narugso. Maparparagsak ta iti maysa ken maysa. Iso nga, kayat ko nga siyam ti anak ta. Tapno lucky 9. Lucky 9? Inidyak lang haro din ti sugal nga lucky 9. Kayat mo nga, agkaanak ta ti siyam tapno lucky 9. Agdumamet ta baraha, ken ti anak. Basta, hanggat kabailan ta Pepito, kaya't ko nga aganak talata nga aganak. Oh, bakit? Diyos ko. Alawang ka din. Bakit? Kasta nga rod, tinapasamak ka sinyong naganak pa iti may kalima. Nagsikog iti may kaine magundaway. May kapito. Ket bayat nga agsiksikog ti asawak. Agbaliw met ti porma ti baginan. Tay dati nga barukong na nga hugis tabungaw nga nagbukel. Nagbalin meten nga tabungaw nga nagatiddag. Naluyloy meten. Ket agasen ngamin kasin yung pasaray dua nga ubing ti pasuswed na. Agyadan ta dua nga ubing agsusuking kuhana. Nga kunana ket awang kanod bibiyang na uri pumangit ti bagina. Tinasisita ket naragsak kami. Iti agdama kasin yung 7 pay lati anak mi. Angin kasla ipaypay sunsamit ni Minyang na ti kunana idi nga siyam ti kayat nang agbalin nga anak mi. Takaskas di nga di nakayat ti agpalaygate. Kaskas di nga di nakayat nga agkontrol kami nga ti kayat na tunggal agpapas kami ket imulak iti kaunggan na dati bini. Ibatik iti kaunggan na di nakayat nga iruwar ko. Dahito ita ti problema kasin yung saan kami man marigatan nga magi-provide kadagiti kasapulan dagiti 7 nga anak mi. Ang ti problema ket into no bumaybayag. Into no agbasa da amin kasano nga ro din nagkolehyo danton. Day talaon iti problema. Nasang kay bagak iti asawak ko na namot nga may pamuspusan to deta, may remedyon to deta. Ken makaurnong kamin to kanon. Alam kasano nga ro saan? Ti kayat na nayunan mi pay ti dua. Dagiti
pito nga anak min. Iso nga tinaramid ko, lik-lik-likak pa isunan, torturugak. Pilitek nga maturog nga nasapa. Tapno numan kuldingen na kit awan ti mapasamak kada kami angem. Ay, Diyos ko. Nalaing mat. Nasaan lang arabiin ti panang kulding na kanyak. No di kat apagriing mit bigat. Iti aldaw. Ure malmalem. Ure madamat luto na. Ure madamat labanan no makalagip. Kasi nyong balakadan dakman no anyat aramidek. Anyat aramidek, anyat ibagak kini minyang nga bakit ko. Tapno no, malawlawagan ti panunot nang gusto ko man di pito nga anak mi. Ala nalakalat pumutot, talalaki ak. Agi may suna kaslawan ti rigat na. Ngano damagik no, di ka dinarigatan nga naganak bagat. Saan met? Kaslawan ti nariknak nga rimor ti anak ta. Kunana. Ikasano nga ro din no makasyam kami ton ta kunana. Laki 13 latan lakay. Nayunan tapay ti upat kunana. Salbag. Ay. Tila babawi. Nasaysaya at san sublik ti bisyok nga agsugal ko na. Dati si di ada bisyok nga sugal kit. Saan kami mit nga anak? Tilagan anak idi. Dagi ti utang mi. Idi met awanan ti utang mi nga agan anak. Tain sarding kung tinagbisyo nga sugal. Ni meten minyan ti anak nga anak. Sus maulawak. Dahil nga rin ti problema kasi nyong nga intaklin ko iti programa yo. At sabi ko ma, tamay kandak iti balakad. Namitkan kasi nyong. Namitkan nakasango ka idin. Wala na. Siyak deti sana all kung kunam nga pito ti anak na. Angim di mula amo kasi tirigat na. Ti putot aputot. Napipya ko ma, no pitot-putot ko, iti pitumat la babae. Angim nagrigat no pitot-putot mo, iti may sa nga asawa, iti may sa babae. Dahil talaeng, sabi ko ma, adamit na ibatik nga adal liwagan pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak na nagbuya, kaya nagdengeg. Ken iyon na akong ti agyaman kadigi makaitad ti balakad kanya ken agyaman nagmet ken kakasin ti anus mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama ti pakasaritan ti parikot ko. Ken more power to your program and God bless everyone. To'y kakaasi nga pumuputot. Pepito iti Vintar, Ilocos Norte. Thank you so much, Pepito. Ti panangi buray mo kada kami. Dati pakasalitaan ti parikot mo. Ala, dati kunam nga nasasaya at siguro na isublim ti bisyo nga sugal. Tapno no saan sapnawan ti gundaway yon kani bakit mo nga agpapas agkanaig. Tapno saan ton nga agsikog. Angem adamat pagmadyan na dayta. Oh. Bakit no maperdi. Dati may ibus dito na ipundaryo. Bakit mailako may saldampay ti balay yung anay patakderyo. No isublim ti dati nga bisyo masugal. Okay mga kasin, mabalinti nga balakada na ni Sender. Ano sigurado makarelate kada ito nga problema Sender. Iso nga padaanam digiti balakad para king ka. Alright mga kasin, thank you at kadigiti naruway nga nagbuya. Dito almost 500 viewers tayo. Kaya sabi ko ma, tamatulungan tayo dati kid-kid daw ti pamalakad. Dahil problema nga ni Pepito, iti Ilocos Norte. Alright? Rogyanero din ti agibasa kadigiti balakad yung mga kasin. Ni Sterling Nabal, kunana agpakapun ka. Kunana weno vasectomy. Kaya, no di kayat ni bakit mo ti ag-control. Adalang kartibon dapod din da dyan ti unig ti itlog mo aya tapno saan ka ag-produce siguro ti anan
digiti live sperm cell kaslakas dyan. Ayan, ni putot pa more ko namin ni Freda Sabado Reyes, ni Bencio Sabugo Sender. Kaya yung lakit di deta siyam. Okay deta ta isu ti kayat ni bakit mo. Basta saan mo kit di isubli ti sugalen. Kayam deta Brad. Rowel Tayaba ko na namin agpaado kay latta Sender mayat deta pangganakan. Aya sursurutin lang ni bakit mo jay ko na jay sangapulo abilin. At naka jay sangapulo abilin ni jay. Basta da di Biblia. Go forth and multiply. Humayo kayo't magparami ko na. Saan nyo nga imot deta puliyo? O baka met gwapo ka Sender. Agad di nasaysayahat di papaadwam ti gwapo kada napipintas nga puli. Dito'y daga. Dito'y rabaw ti daga. O nasayat ti kasta. Ni Roslab William Incag pakapon ko na napay. Ni Louis Buen Sender nagasat ka taadot putot mo. Siya gatgatangek Sender. Sika ti agpakapunen. Ay gatgatangin na putot na. Kayam deta Sender. Mairemedyon pa ti pagsugal mo. O anos lang ken maysa di ka gumatgatang ti sanikwam. Baka pagreriryan danto dagita putot mo. Advance ka unay kasin. Ni Cesar Pablo Baclig ko na nakasinsin ni father ko 16 ti anak da. Duwalaeng ti di nakaadal. What? Nalaing da nga ng manage Yan pagsayatan na adada amin Amerika itan. Kasta at pumutot 16 da. Duwalaeng ti di nakaturpos ti kolehyo. Ken amin da adada Amerika. O deta ati model family nga makuna. Ni Dang Belaras, putot lata, naimas mat, kuna na, may anvidad na, no ad-ado ngamin ka no, ti anak, ad-adon tumit lang ti mga laga no dumtengton ti panawen nga, saan kay nga makapagnan manong. Agim, mayat ba? Mayat na mapanunot mo't ag family planning, angim ni met misis mo ti ag kulding, di ka masunod latan commander Adamit point na dapat commander lat at masunod Saan ba't nga sikat ti agsikog? Saan ba't nga sikat ti kang runaan nga agawir? Mangaywan. Sika madlat agaramit, sika lamang putot. O, di ba? Kentol-tulungan na kamot ni bakit mo nga agsapol. O, anya problema mo yan, uri man adot putot yo. Naringgor ka di unay? Madi ka di umanay tabalay yo? Bakit di agpa-extend ka? Agpa-extension ka, tapno na dan to kwarto na sa gagaysa. At damit laking ka dita, discardem dita, no disiplinado ka nga ama. Digiton, ma-impart mo to kadikita anak mo, tapno no madisiplina mat ida. Agim no si ka mismo nga amagat saan ka nga disiplinado, di madisiplina tabagim, agit kakaasikan to nga talaga Aglalo no adabishom, kasi tumatin ti trabahon. Oh, di ba? No kumaada aramid na illegal di ama, wala di ina, so masurot to madigiti ubing. No nabisyo mamartek di ama, mamartek to madigiti anak na. Oh. Isu nga may saman ti anak mo duwa wenno siyam. No anyat disiplina mi ti bagim, awan ti problemam. Gaputa no na disiplina kay ti bagim, napintas ti may iti pakpakitam aramidem saan mo to nga problema, saan ka to marigatan nga mang disiplina katikita anak mo. Agim no nabisyo ka, luko-luko ka, akit saan ka lagan anakin tano aganak kanto ta luko-lukon to madigita anak mo. Agiwarwaras kalat pulit luko-luko. Baka digitan to di nagbalin nga kriminal, baka digitan to nagbalin nga sakit ti ulo ti gobyerno. Angim no disiplinado ka, nasayaat ti biyag mo, kay nasayaat ka nga tao, kaadum lata ti pumutot. Ket pagbalinim to digita nga putot mo, nga nasayaat tumet nga tao. Tapno no dakkel ti contribution mo diti lubong. Agpapaado ka iti nasayaat nga tao. Nga isot kang runaan nga kasapulan tayo. Di ba? So siyak nasayaat nga tao. No kaya tiyong maadaan mo tinasayaat nga tao nga anak. Bagayo la kanya. Agaramid tayo ado. Kada kayo mat nga asawa.
Siyempre, maminsan kaila ganak ti makatawen, medyo mabayag unay, saan tayo makaado no, once a year laeng. Iso ano, kas kumakanyak, ay kas kumakinikasin Arnel Sambusunido, nga, nasayaat nga asawa, nasayaat nga tao, na parabor, talentado, adot ti amuna, kitam di ti anak nagpipintas ti panang padakkel da kadakwada. Ang ti problema, in matlat na aramid da, kini kasin baning. Idinto nga nakadado kuma, idi nasaysayat kuman ado kuma. Di ba? Awan ti mabalin kasi maminsan lang sikog ti mesa nga babae. Ngem no kuma mabalin nga sumikog ti sabali, di nasaysayat kuma. Ure man kidi everyday nga agaramid. Everyday nga pumutot. 365 nga babait pututan na iti makatawon. O di adu kuma tinasayat nga tao. At adu kuma ti populasyon dagiti disiplinado nga ubing nga agbalinto nga nasasayaat nga tattao. Di ba? Isip-isip din. No siya ti presidente palubusak ti kasta. Kaya may isang lalaki palubusak nga mangsikog iti 365 ababait makatawin. Gulak lang. Di pinaka no siya kuma pilubusan dak, no palubusan na kumamot dati kadkadwak dito. Di kayak nga mang pataod ti 365 nga kalidan dito lubong ti makatawin. Ay, nakamonitorak no ko kasing kung kuna naga. Ay, abo, nagaduk katawak pagbigyam latan, baka isina nakamanen. Kuna ni Mel Valdez Pascual. Sige, pututam ka naman. Ni May Anvidad. Ay, talos detan. Lalain, Jasu Salarson, permit elek na ni Arnel Sunido, nagado nga remedyo. Kaya agkondom ka awin no pills. Pag pilsem, di nakarot ka no kayat kasin. Di nakarot ka no kayat nga nain, sagrado ka no bagida. Di nakarot ka no pay kayat ti agpalaygate. Di sigurado nga, di naman kayat nga agpakapon, no, agpa-vasectomy ni Sender. Di kayat na nata, natural. Maricel Yanto Pasyon, tila adap mapaspasamak lubungen, idi kalman na sobraan at kararag ita, panakpak nget, na sobraan ng tipumutot. Huawei bi Sabado, Pepito, anayem nga 12, may sa dosena ta anak mo. Sikan ati control sender, kung namin ni Freda Sabado Reyes. Agyaman ka kano, ta aganak ta asawam, di kita duma, di da kano aganak. Ay, agbusina ka kasin, baka adadagati mapaspasaktam dita. Baya. Coranilio Vidagyo, naaram ni bakit mo sender ngem amom 13 kamimot ngem awan imala kadagiti naganak ko kanya nga anak da. Upat laeng ti kaadwan anak kakabsat ko ngem babaro babalasang dan kaya blessing in disguise sender ti adot anak da aglalon mapadakkel mo ida tinasayaat naragragsak pay no kompleto kayo kaya saan nga parikot dayta ti parikot no isublim ti agsugal. Kunamit ni Sesa saan mo nga isubli ti agsugal Pepito tanong maawan lalo kantong agrigat. Ayan. Siyempre 7 nga anak ti mapukaw kenka ken may isang asawa. No idi may sakit di mo kayan. Kasano nga rin 7 nga mapukaw kenka. 7 tot mangilaksid kenkan nga ama. Yeah. Raan Serrano, umay ka dito katekti itlog mo kung na hangkan to makaputoten. Ni Kalyalili, Manong Pepito, si Kandi Agpakapon. Ni Edgy Ian, ikam ti padlak na tabagim, ta saan na ka nga abuswen di bakit mo. Ay, di dyan medyo, nakaymat nga babae, saan yun abuswen ti asawa yo. Tada kami, agduduma tayo, sa balit lalaki, sa balit babae. No ti babae, natibtib care di kukwa na, da kami saan. Da kayo natibtib care. Amuyo ka di nga, dahil kukwa ti babae. Isot ka titibkeran, nga partes, ti bagi, ti tao. Apay kunayo. Imagine niyo di ulo ti ubing nga rumwar nakabasbasit lang nga abot no rumwar di ulo no rumwar di ubing permi nga maungap ma-stress sa kasjay
O, tulukwan, agsubliman ti datin. Diba? Very stretchable, very durable. O, kanayon nga mataltataltal. Angin, okay lang isuna. Samantalang da kami, aglupoy. Numabannog, maturog. Da kayo, okay lata. Kasi uri na bannog kayo, agungap to lata. Iso nga agduduma tayo, iso nga saan nyo, abuswen da kiti lalaki. No da kayo, mabalin, da kami saan. Ay, nagasat ka sender, ta makaanak kat normal. Ay makaanak ti normal ni wife mo kunan Louie Ben. Ni wife ko nagbabawi nga nagpakapon kayat na adu anak mi. Ngem ko nakmet, jak kayaten ta siyak met ti agaywan. Maulawak nga agaywan kuna. Api ko man ano no sikat mangaywan kadakwada ka si Louie. Yeah. Tamno no si kanto ti aywanan da Melinda Sanchez, alakit agyamang kata deta pa nagputot ti parikot mo samantalang adda ti di makaputot. Blessing deta anak sender kesa deta sugal nga makamamalas. Ni Zipa ko na napinpintas ti putot nga putot sender ngem jag sugal. Ni Myla Singpet, kaya yu siguro na patapusin lahat ng mga anak yo, ikontrol mo matlatan kaya saan mo nga iputputok dya uneg. Ni Lisette, suputam ka no, nitabalangkoy mo. Naperpersan no, ado ko namin ni Kasin Arnel. Aglalo nung ado nga lalaki ko na. Tapos no, ibulbuli da, may sakit. Apo, agresbag ka, takat ado kayo nga kakamsat na. Ni Mami Teresita Cabanya Fuller ko na, nautog ka mat. Akit anusam na naragsak ka mo, napintas mo ti adot anak na, taagapit kanto, numapaadal mo ida. Anus lang, God bless. Po, letan di pa no 12 ko mati anak mo, nakaadal da amin, napintas amin trabaho da, or let's say naka-abroad da amin. Ketsi ka, sitting pretty kanto, nakasla ka lagpempensyon. 12, deta mang pau-pau itking ka. No sagli 5,000 da. Ti makabulan 5 times 12 abaw nagadahon. Apo kayo kasla ka lagswel-swel dumot nga manager ti bangkon Kunamit ni Arnel, ingkaglakot sperm mo, sperm bank, mangwarta ka pa, kunanan, Jonaline Corpus, sender, makapakatawa mo ti parikot mo. Alakit bagamot ang isinamon, no, saan nakasardingan nga kuldingan. Malintado mo ti sitwasyon ko na, agsinatan, abuswen naklauna yun, kanayin nakman lang nga kuldingan yun. Putot madla, putot kingkan. Agsinatan. Maya ti adot anak na ko ng Flor de Lisa sa Danggil. Tano dadakkel danton agmamay kayton. Agnam ay kayton. Ni Jun agbalog. Thank you Lord ta adaman putot kon. Thank you Lord ta masikog man di baget kon. Nasika ko man di sender idikal man. Apo aya. Thank you Lord ka nga, thank you Lord. Gaputa putot ka nga putot. Maribel Vicente, saan nga problema ti adot anak na sender? Go ye and multiply ko na nga rod di Biblia. The more the merrier ko na nga rod. Yan mayat ba digiti bagbagada sika? Kasi adata Biblia nga talaga dita. Ni Bobo Trosete may mayat dayta sender nga bisyo. Agaramid ti ubing. Ngem dete bisyo nga agsugal. Ni Ate Helen Lobendino ko na sender. Naggapu ka. Naggago ka. No, ituloy mo pa lang ti panagsugal mo. Bueno, isublim. Saan ka agbalin nga tanga? Nagsaya ti biyag yun. Ita, agpakamatay ka manen, gaboy ti sugal. May mayat metlaengen ti adot anak na, nga kanayon ti panakpakyo. Kitsikan ati mga ramid ti paraan, awamot maaramid na, no, agparwar kan, oksotem latan. Basta isuna kat agganas lata.
Agad dumalbas si Suna na kiti okay na okay. No si ka nagad bunute madagos tapno saan nga maiputok ijaon eh. Angem naragsak ti adot anak na sender basta kaya yung abyagen. Saan nga problema dayta? Ti problema kadjay panagsugal mo. Oh, alakit basta gaget kalatan atap no may sagana yut kinabukasan. Dagiti adu nga anak yo. Ni Bernard Reintar kunana. Ni bakit ko duwalang ti kayat na? Oh. Di kayo ammo ti ag-control pepito. Ang imuri no kasta saan mo isubli ti agsugal para iti pagsayaatan ti pamilyam. Kunak no dadduma ti bagik nagbiag ka kumaanak no adda inam nga po. Sinat pagibagbagam no ka DJ Kasin, iji karayan ti salapasap, iji kalapaw mismo. Yeah. Oh, nagbiag ka kuma, anak ko, no adda inam, yung madamad ya hungkong. Iso nga, ipayanod kalatan, dito'y karayan. No, tabareng no, kananda ka, di kiti pato. Tilapia, kada paltat. Ala, Kasin. So, paita, DJ Peno ko ti, di ba, agdidigos tayo no kaya sa Jai? Oh. Tapos kinangayam dati tilapia di anak mo nga awan inana. Tapos iso ti ison to ti matuno into no Domingo. Di pa maraman ng minton di anak mo nga awan inana Kasin Bernard Reintar. sa mo nga sa mo iput-putot, digiti anak mo nga awan inana, jayan ti karayan Tapno sa nga kanan, digiti tilapia kada paltat. Oh. Ni Dang Belaras, una na narigat nga talaga sender, lalo no pinagadalda. Ang imdakkel tot namay mo, kadagita anak mo. Ni Melinda Sanchez, 11 kami nga agkakabsat sender ket nabiyag na kamot amin ni tatang ko ore isu na lang ti agsapsapol idi. Ni Arlene Labaw kunana, okay lang deta sender basta kabailan yu ida nga padakkelen ken basta mayat ti pagbanaganda no dumakkelda. Ayan, haragsak ti adu nga pamilya, adu danto nga agtitinulong nga agkakabsat. Kasta ti pamilya ti asawa, ti asawak sender 8 da nga lalaki may sa babae. Oh, siyam damot gayam sika. Di pa no ada ma-boyfriend jay babae sa pagsangitan na. Ay kakaasi Adamot amok 7 da nga kakabsat, 3 a babae, 4 nga lalaki. Amoy di 4 nga lalaki nagbalinda amin nga bakla. Uy, nagpepeso. Bakla da amin di 4. Ang MDG tatang da saan nga saan ko mga naupay nga nagbaling nga bakla amin nga anak nga lalaki. Kasi siyempre awan malat na bati nga lalaki nga mangiwaras ti pulina. Amo inarabi na ti amin tapno no mapaadal na ida in tratar na dagiti anak da nga fair. Awan ti pagpaborito na. Saan na nga binaybayan digiti 4 nga lalaki nga nagbalin nga bakla. Pinagadal na amin ida kasi nalalaing da amin. O, ada abogado, ada professor, ada engineer, ken ada nalaing artist. Digiti ag-organize, ag-choreograph, digiti dadakkel nga programa iti probinsya. Kakasjay, nalalaing da, talented da. O, kasi nalaing mo di nga ama, disiplinado mo. Ngem, saan nga naupay? Saan na nga taganan? Saan nga nagbabawi? Nga nagbalin nga bakla digiti 4 nga anak na lalaki. Lalain Salarson, naragragsak ti adu sender pag nag-asawa na sila, wala na kayong kasama sa bahay nyo. Yan, Ni Delia Mariano Gorgonio, ayos lang, naragsak ti adu nga pamilya ko na da kami, 10 kami ko na. Ni Mel Ann Sayo Sudaria,
Nagasat ka sender, detan ti na nga bakam. Sobra nakarelate na king ka sender. Takas tamet nila kay ko na bisyo. Sapay la kumat agbaliwen ta mapanunot na meten tapno maipamahisanak meten tapno pututan nak met apututanen. Blessing king ka sender iso deta ti permi nga nakabawyam dagiti abak mo ti sugal. Saan nga problema deta anak mo sender no diket agyaman agyaman ka ta blessing dagita nga makatulong tumet kada kayo. Ket adut agarapaap nga aganak ket di damet may kanti anak. Iso nga dakkel nga blessing tinaited king ka. More blessing king ka and more power king ka kasin ta sobra nakarelate nak teto nga na idrama. Ni Nene Muñoz, sender da kami ket siyam, puro babae. Kaasi ni Apo awan problema tinaganak mi. Angem awan meten na bati ti sidong data adayo unay naikamangan mi nga agkakabsat. Naragsak ti ado ti anak na sender, kayam lakit di nga biyagen. Amo yun naman minsan dati ti may pakapaselak. No apay nga, kaaduan nga agkakabsat, no agasawa dan, agsisina da. Let's say kung mababae, let's say for example lata ni Nene Muñoz, siyam da nga babae, ngem, idi nag-aasawa dan, nagsisira da, nagiin na dayuda. Idinto nga mabalinmet, idinto nga kontrolado damat. Mabalinmet nga pilyenda nga agdeden nadalata. Kasano? Igiti umasawa dati asidig lang. Umasawa da, saan da ngayad? Adayod bagidan nga may asawa, may kamang sa bali, may kamang ti adayo. Di ba? Oh. Mabalinmet nga, let's say kung tagalawag laeng. Tapno no dakay ko mga agkakabsat agtutulag kayo ay manang ading ko into no aga-asawa tayo ket saan tayo ko mga agsisina tapno no nasisingit tayo tulata agi asidig tayo tulata tapno ada problema ti may sakit ada tayo tulata nga agdidinanggay iso nga no aga-asawa tayo to taga dito lang lawag kasjay taga dito lang bakara kasjay taga dito lang vintar no taga bintar kay kuma. Oh, ang amoy ti kaming problema. Di kaming problema. Nung aming kalugaram, di da kayat. Nung aming kalugaran na di da kayat. Kasi nagkakaubingan da di kita eh. Oh, nagkakaubingan. Iso nga medyo awkward. Nga karuba asawaem idinto nga idi makita agtare-tare nga makikita eletong na as buteg-buteg makita may di ubing ginadil nga katawag orela bumsog di agong na idi ubing kayo makita nga mapantumakilat at tenta pilapil tenta di ba? Siyempre sa bali lang man. Ang nabimbitas kumamad lang no agyasidig kay lang agkakabsan. Saan yung unay at adayon tabagiyo ti pakaikamangan yun. Adumit ti. Oh, akadumit ti ana. No kayat yo ti agasidig kay lata. Eh di may salat at asawa yon. Tapno no. share kay latan. No. Kasi siya pa. No siyam kay kuma nga akin asawa kanyak. Mas pagarigan lang awang kumat tumaytay bida nga tsinelas Oh, siyam kay kuma. Kabay lakmat. At least aga asidik kay lang di kay gina dayon. Ay. Ngasla ko man ni Ruben Padilla ko na ni Arnel Sunido agaramit to kanot batas mabalin mga sawat 5. Ayan, Maricel yan to pasyon ore ka ado ti putot mo basta amom nga biyagen awan problema sender isudan tot swertem no makaadal da amin basta agtalek kalaen ken Apo magunod yo tinaragsak ken naayos a pamilya. Anayam kano nga dosenan ko na ni June Pagdilaw.
May mayat ka no, eta bisyom ko ng Louis Ben nga putot-aputot. Ngayon dito agsugal. O di ba? Isubati kong kunak. Ka, apeng dito ka ruba mi. Nakaputot iti sa bali. Apeng nga, apahin ti asawa na. Kung naman di lalaki, kikit mo magsugalak ko na. Nakaputot iti ruwar. Oh, tatingay rason na, napimpinas ka no natin makaputot iti ruwaran, ngayon dita agsubsugal isuna. Oh, kasta ti point ni Kasin Louis Ben. So nga Kasin Camille, numan makaputot ni Louis iti ruwar, at least, okay lang, at least saan nga agsubsugal. Ayan. Marieta Urbi Simon, happy watching Kenga. Ni Carmen Pagi, Dan Sharing, naladaw kan sa Kasin, i-reply mo to. Laila Rumbawa, isulat obradan ay apo nagrigat ti agaywan. Nagadot gumawgawawa nga aganak. Kuna ni Cesar Pablo Baclig, yan. Ni Jimboy de la Cruz, kuna nasaan nga parikot data, adu nga anak, Kasin no kayam lakid di nga taraknen. May mayat data ngem data, mailumlum ti utang gapot sugal. Apura MK dit agpaado. Hello bike and happy watching kin Marites Galvadores iti Hawaii. And shout out pa kin ni Rins Masadao. Isumot lang nga kanayon na depende kita silaw jay kalapaw nung Kasin. Kasin Bernard Kung mag-amin, kang kanin, no ijay mo nga iputot, digiti, anak mo nga inana, kanin tilapia, sa iluto yun to no, Domingo. No, liklikan to ni Melinda Sanchez, digiti tilapia, amo yun Medyo, aglalo no ituno yung di ikatin bagis na. Hanabalin dati irward di ubing ana. Digiti kulay brown nga nagatidog no. At least ni Kalya Lili ko na naragsak ti adot anak na iso dantot bak nang yo tay antik 13 ti anak na ita nakabakbak nang dan kasi almost adda amin abroad Oy, naala daw ni birthday girl ni Jello Valencia. Napanam kasi ni Louis Ben maskarem sender tumakder pa angem no agsikog man ni wife mon akit agyaman ka thank you Lord tanaarem ni wife ko kuna Lord Sally Timbresa madi aser baka awamet kagasat da dita lugar yo baka sadot da iso umadayuda yun lang awan mapili dadta ay amamok digiti tagatoy sugador dagitoy mamartek digiti tagatoy yami sadot da Di ko napandaim madayuda. Ay, adda nakarkaro di nasarakan da. Nakasarak dati magkano ang buhay mo kung kunanan no mabarte ka. Dimin kasi nuwadyang amate. Maglakit din ta nasaya at ti pa kay kamangam. Kunapay ni Bernard Reintar kasta datay amamok iso nga pagapapaan da nga agasawa angin may samot anak da. Tata nagsinadan ta na isugalmot nila kaya natay bayad ti produkto dagiti customer na. Ag muscle control ka, Pepito. Jonalyn Corpus ni Kasin Mut apay sigun amot no sinot kapisi ti pusom baka no nga ay digay sa bali a planeta mabalin nga umarubayan. Ayan. Unsa. Meljoy Ugale mayat Kuya Yong ti pakay kamangan ti karuba ta saan nga may sabsabalin. Supay ti kunako api madayo ka pay lang. No agre-reunion kayo o nagrigat kayo nga maumong nga amin nga agkakabsat. Supay taplete yo. At least no agapa kay nga agasaw asidig lang ti balayo nga pagawidam nga pagpaisalakanam. Si kamat nga aging gana nga kasyelata nga kasyeti nakaugalian
Di dayo ti bagidan nga agasawa, di yun to mapupuutan nun, agkakasinsin, perskasin to, di aga-asawa. Ay, thank you so much. Cathy S. Subok, happy watching in Dubai. Ni Kasin Arnel, nagmayat ti agaywan ti ubing. Aglalo no damo na, agsao. Surwam ti linuluko nga words ko na. Alright mga kasi, nagyaman kami ti panakidang gayo manen kada ti back-to-back letter reading tandem mi kini dati kasapi ko mata nakaanay manen nga liliwayo dati impaay nga programa. Kasapi ko mga sender ta nakaanay met digiti balakat nga nangigam nga naibasa tapno no ti kastaket malawlawagan ti panunot mo. And malag-anan ti riknam kada ita agda mga parikot mo iti biyag ti kinaadot putot mo nga iso ti kayat ti asawam ang MC ka di mumut kayat. Alright mga kasin, into no bigat baka jak maka programa ada emergency tayo ang into no biyernes sigurado sa balin to man na parikot iti biyag tintay mangikan nga may drama ken may basa ken intay to balakadan. Sabi ko mata adamit na pidot nga adal kada iti nga problem of the day nga posible nga intay i-apply iti naldaw-aldaw nga biyag tayo kas kuma iti panagputot panagsibog sana all makaputputot ayan. Nakasirseryoso ka. Diyan, Joey, ungtunak, puro binabagtin. Ala, sabi ko mata na ililiwag tayo, di kasi problema tayo. No, adamang problema tayo, ikatawa tayo lang. No, ada asawa tayo, pututan tayo lang. Pututan tayo lata. Okay, mga kasin, thank you kadigiti sponsors me, thank you kadigiti star senders, sponsors ti kang kanta, digiti kanayan nga mang titulong kada kami, blessing, bonus, regalo, anyaman nga parabor. Thank you and we love you all. Thank you pa kadigiti nagagagit nga gi-share agbalbalakan ken kanayan nga comment ka nagbibuya. Kaya sabi ko matagtul-tuloy latati parang subsubaybay yo kada kami. Alright mga kasin, thank you so much Kasin Everlyn Salmo Backlake Soul for the 50 stars. And digiti ag birthday. Ayan, digiti ag birthday J-Lo, Jenna. Pada kayo nga J J tupa alayo Ayan. Okay, pumakada karo din siya ni Kasin yung ngayong ngayon may manin nagserbi kada kayo. Goodbye and good night. Kadagitay makaturugen. Ken good luck kadagitay makaputputoten. Ayan, love you too ate Kasin Cesa Pablo Baclig, Marlene Carretero, and amin kayo nga nakipagtanggay.